Kubor nakaslem jong unongsan hima. Haringkat ki umat ki basno si iktang, haka sautrik urempang arajar at pusaw, yakamet kabasa jong kakong wansara len wanyang, haringkat ikun kentay belasay na kapo, tatep dan burom no apo ulum jing tep kabalang presbyterian, ti saw ng ston. Yaka jingle ni ang bakado, ikitiki artli ki mensi ang bakordor, kabaday jong kalong kami, haringkat ikun, haka tikasngi, lawan man sakiru diki hajar ngot ki patba, Belaya tuaj wan snolem, kom si bentaban pentingan ni gibahi ngasem. Laban kedawang ni bahaka janmir jong ka arterik urempang ha kapor kumba riu si teng janmir katay kalong kami kala du no ela ka jingem haringkat ikun bah kapor hadian ba ukurem jong ka uba kilay syong yaklan ubiang kupar nong siet ulawan man penyap dusman da kabapom da kawat na kibenta jong ka kli hadu bakan da klad hasyen. Hakaji keran bagi bahyeng hasem, loong ba uteu kurem, udeu balaya thok kentiu kurem dan buram haka arpu pratrik unok pra arajar arpu ar. Handai ulay syong ni klat mentala kumbaan riu banai barkati kalong kami hakaji shisha, kala ap kami lenti basa tang dagi sngi, mansa kano iti iklong, handai kalahap no haka apot kabasngo si kitang. Syuong ba nakaliang yung kesnong kendiat siya ya nga pastor ba kum kesnong nila ya syong ka emergen ka kerki kabilim di kakam te nakaliang yung kesnong nila penbeng ba akas ni balang kata ka nyuterik akapor khatui baji nila penbeng ba ngin penlong ya kata ka jinyat rally kabahe ya kaba barok ki kunisnong na di ki klung kena kat bela ringkat kinong syongwai apo yung kasnong bangin yami pagba ang ki hamadan apor kharui beji bangin ya rally ban penrem ha kabay day bat ne unong le boman unong le kamsniu ya kaba la siem ye ka jing im pek klem jing le ran bat klem jing septing cukup kesnong ngisap penlong ngisap penrem jur hakablim ni kakam ti nakliang kesnong ti nga sukwa banong wa hatu kesni kerpat yaki NGOs kini kiseng balang kerpat ru ya MLA banyadan lam hakde kesni kenang wakum kini kijat jisniu kinum jashu haka imlang kasalang Wansaralin wanyang kadai ka kunjo kan daris wanyang bar prading lingkoi na kasnong tisaw no stonship kadai ka kun gabasan na padang gi kendai ngot sibah la kai i ka katlai terik julai jong ka snem khat kendai spa kendai nyo hakabadai bakat jinglong jingka kalit wansaralin wanyang Nadu dan kena, kalau longga kena, kaba tipsi, kaba kongo ilaki kimi kitpa, kaba nang ban ipat burom, ilaki jong kimen, kipara, kimina kimisan, kalongga kena, kaba smart kaba sting, habaro kiliang, la kalong haki kam ying kam sem, katrei kakta kapu kadan, kaba kimi kitpa ni kimen kipara kina binsya, kakongo pat kloy ban leh. Hakabia day bakajing pule kalit wan saralin banyan anda kladet dap saus nem karta kelas dang banlik school ningkong hakal LP school latway tang nang ta ya ka class 1
Hadu kelas 12 kala pendep na ka KGPC North Higher Secondary School ti Sau. Bat ya ka BA pat kala pendep na ka Nongstoin College Nongstoin. Ha ka kam Syakri. Iwan Saralin wan yang nadu bakadang read kala long ka kena ka basmat bat minot ban leche ki jinya senglang. Kalong kanong yakit ya ba ya baro ki kam nadu ka jinya seng kena ka jinya seng samla ka jinya seng kentai hapo ka balang bat kalong ru ka dekot jong ka standing choir jong ka jinya seng samla jong ka Maurusia district. Ha ka kam song kha song man ha ka arta ka bat posan snem yuan saralin wan yang ilawan ra ya ka kubor ka basu ik basu kemen ya ka ying ka sem ka kur ka jaj ya ka balang pilok ki jor kam tam ya ublay nung tau nung bu kata ba ila yo ban pendap ya ka jinya thok kan tiu kurim badon burom jong i bat ubiang ku panong sit ha ka atpu prat rik Disember jong ka snem arhajar arpuar ha po ka balang Presbyterian Pisau. Hot nyimla ban len ba sipor kilia imsuk imsan henrei na kino ki dau ka jing bom ya sutu jing mut kilia song klat no kumba ka to ka nepor ba dei ha ka ar tarik Februari jong ka de ka snem arhajar Pisau ha ka pon riu chiteng ba je janmit ba ulu o badum ulawan ban tapi ya kayeng kasem ha ka ba nyimla ban mudur ban pediang ba ulok jongka klem jing isnei klem ka jing ya tiblem ulawan ban sim jendat no ya ka jing im jongka haringkat ine ikun bakalapun ka ban sakhano sian tang hakine ki khinyat si